Kia ora te iwi e haere ake nei I te karere e whakarite rautaki ana ngā uri o Ngāi Tamahaua hei kaupare atu I ngā horonga whenua e karapoti ana I tō rātou marae o Ōpape. E more hukuia no te ākau o Tokomaru ko eke nei ki te iwa te kautau te pakeke. Aka tū te whakataetai kapa haka ārohe o te Kāhui Maunga a enei rangi whakatā. Kei ngā kōtihi maunga o te motu tū mai rā tēnā koutou katoa. E whakarite rautaki ana ngā uri o Ngāi Tamahaua hei kaupare atu I ngā horonga whenua e karapoti ana I tō rātou marae o Ōpape. Ko tā tō rātou rōpū taiao he toro atu ki ngā mātanga pū taiao kai mātai whenua anō rā hoki kia ta whakamātautau I te one one, kia marama pū ai rātou he aha te huarahi tika hei whai mā rātou. I te āhuarangi e mahi nei I tāna mahi. Anei te pūrongo a āwhina kūrei. E nā te whio mai o te korokoro o parata, tētahi o ngā kaitiaki o roto I te moana. E nā tana whiotanga he tohu, he tūkino kei te hara mai. Ahakoa ngā mā harahara o ngā uri o Ngāi Tamahaua I te horunga o rātou whenua, kua whakakotahi mai rātou, hain toa taiao. Just to remind us that we are all kaitiaki. You don't just have to be from Ngāi Tama to be a kaitiaki here. Ko tō rātou urupa tētahi o ngā wāhi kua rongo I te ngau o āhuarangi. There are plenty of wāhi tapu up there, past sites. We all know that past sites had urupa adjacent to them. Ko tō rātou maunga hoki, kua raru. So we've got two significant freshwater wells that come off that maunga. So we know that that's causing part of the erosion too, is the waterways. But keeping in mind that we want to keep those water flowing to maintain the mauri, the life essence of our maunga there. Nā ngā pānga kino ki te whenua, kua tahuri te rōputai au o Ngāi Tamahaua, ki te toro ki ngā mātanga mātai whenua, ki te mahi pūrongo. We want to check if the biodiversity is healthy, which is why we have requested the information. In terms of, there's nothing really we can do to stop erosion because it's inevitable. It's been told to us by the scientists, by the geotech scientists, that it's going to happen. The crux of the report is that the sea level is going to rise and that we needed to ready ourselves to be able to be resilient in our taiao space. E mahi tahi nei te hapu ki te kaunihera o Ōpōtiki, e kotahi ai ngā whakaaro. We had a meeting with Ōpōtiki District Council and made them aware that we have a taiao group called Anei Karere Tai and that we have cultural values that we would like Ōpōtiki District Council to engage with us through. And that goes for any outside organisation that want to come into our area, that these are our kawa and our tikanga that Ngāi Tamahaua has for our takutai moana. E anga whakamua ana, te titiro. Our future moia for our taiao group is to really get solid on our succession plan. And our succession plan looks like cultural monitoring, wānanga, it looks like monitoring out in the ocean as well. It looks like mapping our rocks. It looks like kai sovereignty, ensuring our kai are there for the next generation. Ko te o nai anei e whai whakaro ana ki te ana mata. Āwhina kūrei, pūkaia.
Ka tie kare mā ko ai ke atu, hei whakaranga tira i te karere i tēnei rā i te māngai tōranga pū, mo te ikaroa rāwhiti, ara ia kusta te Ngāi Manuel, e te tue hine mihi ana kia koe, tēnā koe. Tēnā koe tungane. E hoa, ka tahi anō ka mātakitaki te pūrongo mo Ngāi Tamahaua e ore nei ki te tāwharau i a rātou anō i te panoni haeretanga o te āhuarangi. Kei te pēhea te haere o ngā mahi whakatika anō i te takiwā o te tai rāwhiti i whai muri ho i ngā waipuke o ngā wiki tata nei. Hoi anō rā, Scotty, i te tuatahi tēnei te mihi rau atu ki te kōka o taua takiwā, te aka o Tokomaru, ara Hine Wilcox kua eke ki te iwa te kautau, tēnei te mihi e te kōka. Hoi anō rā, ki te hoki atu ki te Ōpatai, tēnō pai te whakarongo ki taua pūrongo, Scotty, tika rau atu rātou kia ata tirohia te taiao me te whenua. Ko te hiahia kei roto i au, e ni rongo au i roto i taua pūrongo, kia haere tahi te ao pūtai au, me ngā māramatanga o te kaitiaki, ara te noho kāinga. Hoi anō rā, ki te hoki atu ki a rātou i waipuketia ki roto o Matapae wharikahika, kei te harikoa rau atu rātou i te rā nei, Scotty, nā te mea, ko hangaia tētahi priti, kia hono mai anō a horoira ki a te ararua. Hoi anō rā, kei te pērā tonu rātou, ko hoki atu rātou ki te ao hurihuri me ki, engari, kei te pakaru tonu, te rori matua tori te kaumārima, kei te raruraru tonu etahi o ngā whare. Nā reira i nanahi ko tāku ki ngā minita, ki te premier o te kāwanatanga, kauara atu koutou e wareware i a rātou. Tika marika tēnā kōrero, e mihi ane kia koe whai whakaro nui nei ki o toronga i roto i te tai rāwhiti o tira tikaroa rāwhiti whānui i tēnei wā. I runga no hoki i te whiu a te waipuke i ngā wiki tata nei. Ka mutu mohi anau kia koe kush, e rawe koe ki te whakatakoto i o kōrero, kia tau kume e tahi take kei mui te aroaro ka mutu i tau kume hia tā te kāwanatanga rautaki kāmaka i te pāre mata i te wiki nei ara te infrastructure plan. Kei te tautoko rānei koutou o te rōpū reipa i taua rautaki. Ai, kei te tautoko mātou o te pāti reipa, o tira ngā pāti katoa o te parimata. Me tautoko kā tika. Nā te mea ahakoa ko wai te kāwana o te rā, ka pā enei āhuatanga ki a mātou katoa. Ka whai oranga te katoa o Aotearoa, ki te whakatū preti, ki te whakatū hohi pera, kura, ki te whakatika i ngā rori, nā reira mātou i whakai. Nā te mea, mena ka whakai tēnei kāwanatanga ki te whakatū i tētahi hohi pera, en ka hara mai anō tētahi kāwana ki te whakakore, hea hei oranga mo te iwi. E hoa, i kōrero kia hana rāwhiti mai pi klākina nahi mo te pire paiora, i te ahua nei, ka puta te ihu o te pire paiora nei ki te whaiau ki te ao mārama, ara ka ture a tōna wā, hea te pānga kia tātou te Māori ki o whakaro? Ka rero atu mātou o te pāti reipa e whakai ki tēnei pire. E mōhio whānui ana ko te pāti reipa, te pāti i whakatū i te aka whaiora, ko mātou te pāti e tino tautoko ana i te mana Māori i roto i nei āhuatanga. Me maharahara te whānau ka tika, Scotty, i raro i tēnei pire, ahakoa kei te mau tonu ngā iwi Māori Partnership Boards, ko tangohia te mana o rātou, o etahi o ngā mana. I raro i te pire tūturu, i whai mana ngā iwi Māori Partnership Boards ki te whakahaere, ki te āta kōwhiria, hea te ara mō ngā kaupapa hauora. I raro i tēnei, ka noho advisors noi ho rātou. Mihi ana kia koe kush, tēnā koe e nā whakamārama katoa i o whakaaro, ko whakatakotoria mai nei e koe. Hei ata whakarongotanga atu mā te katoa huri no i te motu kush te Ngāi Manuel, māngai mō ikaroa rāwhiti o te rōpū reipa, tēnā koe. Kia ora, Scotty. Rawe, te whakarongo kia kusla ia te wiki, ia te rua wiki rāne e kōrero ana i ngā kaupapa o te wā. I kōrero ia mo tētahi morehu kuia
no te ākau o Tokomaru, ko eke nei ki te iwa te kautau te pakeke. Nā ko nā hoki e hoa mā ka pango te marae o pā kirikiri i te hapori whānui, tai atu rā ki te whakanui, i te kui e ki anei e rātou. He kano hikitia i ngā hui maha, he aroha nui hoki ki te tāngata a hakoa kōwai. I haerea Irena Smith ki te hui huri tau, neni hine. Ara mō Taioro News. Takahi ana i te whenua a ona mātua tīpuna, kia whakanui i tōna huri tau, iwa te kau. It was a big surprise to me. I didn't realise there was going to be so many people here. Kiki ana te wharekai o hine mā tikotai i ngā tāngata e tae mai ki te whakanui i tētahi wahine aroha nui ki te tangata, aha kua kōwai. He momo kara koe ki tēnei anu, nai nei. E tori no heo rātou pēnei ia hine nei. I waia mai ai kia, tata nia, tata ia pō. Me mai e kia, koe wara taku rā whānau. Ara mai, ia pō, waia mai e kia. I whānau mai a neni hine Ōpape Wilcox i te tau tahi mano, i warau, toru te kau mā ono, kei te ākau o Tokomaru. Ko ia ana ke e noho ana ki tōna kāinga. Kei te haerere tonu ngā waiwai e tahi taimaka ki te mātou i ai e wā kei haere ana ki te toa, ka miharo mātou. Me tōna aroha nui ki a tātou katoa aha ko kōwai, tōna whānau ake o nā hoa, ngā manuhiri, aha ko kōwai ko ia tērā, e mihi ana, e manaki ana i te tangata. E kanohi kitea ki ngā marae, ki ngā whare karakia hoki. He wahine whakapono ai roto i te hahi mihingare, but e hari te mea ko te mihingare ko tōna atua tonu tōna piringa, en wetahi taimaka hara mai tahi a mātou ki te hohi pera, o ka hara mai ki tō mātou kāinga, o ko ki etahi atu o mātou karakia. E mōhio tiana ia me tōna hoa maurua aneni meo, kua mate nei, o te waiata. You know, and they had their ups and downs too, as duets do. Yeah. They're good and they're not so good, but at the end of the day, mā wai rāua e kōrero mo te waiata. Toko maha ana mokopuna, e kawe ana I ona tohu katoa. Happy birthday, Nana. Happy 90th birthday. We love you. Kua na kōrero aki mo te noho ora I tēnei ao. Keep in touch with each other, whānau, and be involved with local affairs and that sort of thing. Always be ready to help. I will ask my God to rest my bones in Wāhanga. It is my heaven, my dear old home, sweet home. Waima forever. Rā whānau kia koe, Neni Hine. Irena Smith, Taioro. Tautoko, hari huri tau kia koe e kui, hoi anora e tiwi, hei muri ake I ngā whakatairanga, ka hono mai te hea o te Kāhui Maunga, Raija Pue, ki te tuku mai ngā whakamara mō te wā, mō te whakataetai kapa haka ārohe o te Kāhui Maunga. He tiwi ka tū te whakataetai kapa haka ārohe o te Kāhui Maunga a enei rangi whakatānei ko Raija Pue, te toihau o te ohu o te Kāhui Maunga e te hoa. Tēnā koe, e mihi ana kia koe. Tēnā koe, te manahau, ko roa te wā. Roa te wā me te haere tonu o ngā mihi nui kia koutou I ātamanaki a mātou I te matatini te Kāhui Maunga I te rātau. Engari, kei te pēhea te haere o ngā whakarite mo te kaupapa nui kei mui te aroaroi a enei rangi whakatāe, hoa? E haere tonu ana ngā mahi whakarite, taku ki te ngātu I te nui o ngā kaimahi o ngā kapa haka putano I te Kāhui Maunga, e whakatū tēneti ana, whakarite kai ana, e rā āhuatanga katoa, e hikaka ana kua rite, te pōhiri ki te motu, kia hoki mai ki konei ki taranaki mō ngā whakataetai arohe.
Karawe, me toku mōhio, e ai ki ngā kōrero mahanga tiketi pau I roto I te wā, poto e hoa I te whakarewatanga o ngā tiketi, te kaumārima miniti noa nei, neke atu I te toru rau tiketi, kua pau te hoko. I te ahua nei, Elijah, kua tino piki te nui o te whakataetai ārohe nei I ngā tau nei, a kapa nei, a tāngata mātakitaki hoki, ne? Ka mihi au ki a te matatini me tō rātou rautaki ki te whakawhanake, I ngā rohe ngā putano I te motu. Mā reira pia e orai ngā mahi kapa haka ki ngā rohenga katoa o te Kāhui Maunga, ki ngā kura tuarua, taino atu ki ngā whakataetai arohe anō hoki mō ngā mātua. Nō reira, mā reira pia e tehi whakawhanaketanga he oe anō, mā te matatini o te Kāhui Maunga anō pia, e whānui ake te tiro o Taranaki, o Wanganui, o tō tātou rohe, me te atāhua o te kapa haka. I tēnei rā, I tēnei mutunga o te katau ki roto I te pokopu o te whaitara. Nō reira ka rongo ake tēnei hapori I a tātou e waia tāne. Prāna ki ngā kōrero o Taranaki, ngā kōrero o te Kāhui Maunga, ngā poropiti, e rā kōrero katoa. Ka tukua ki te ao, ki te hapori nei, e rongo ake ai rātou I te atāhuatanga. Nō reira, mai tahi waiwaiwatanga e whakaora I te kapa haka, he oe, ko tāku pia, ko te nui o te aroha o tō tātou hapori ki a tātou anō, e whakawhanake ai, e nui ake ai, ngā mahi kapa haka o konei. E hoa, mā koe mea tu ki a koe mai rāno I te tau iwa te kau mā rua. Kua tūau ki te matatini, kua mātaki rānei au I te matatini, ko te matatini o te Kāhui Maunga I te rātau, tētahi matatini e kore rawa e wareware I au, I nā te pai me te rangatira o tā koutou whakahaere I te matatini. Ka mutu, ko tētahi wāhanga o te matatini e kore e wareware I au, nā te kaha kā meha meha o te rā wāhanga, ko te wāhanga ki te pōhiri, te wā o te matatini o te Kāhui Maunga. Ka pērā anō te nui tai ore o te pōhiri a pōpō? Waikahua waikaki te, hoi anō. Ka mihi au ki e nā kōrero o te matatini o te Kāhui Maunga. Kei te whakaritea ngā kura o konei o whaitara, te kura tuarua me te kura tuatahi, te whakarite te whakahari I te pōhiri anō hoki. Nō reira, aha kua kaore I te hari te mea he poi pōhiri ka tū a pōpō, he momo pōhiri, he momo taranaki pōhiri te tū hei a pōpō. Ka mutu kātahi anō ka kite I etahi whakāhua o ngā taramu nei. Ana, ko ngā taramu tētahi āhuatanga I kaha kitea I te matatini I tērā tau. Ko era hoki tētahi tikanga o mua e whanake ake ana I roto I ngā kaupapa kapa haka I enei rānei ki o whakaaro ngā momo tikanga tawhito o te rohe o te Kāhui Maunga e ara ake ana I enei rānei nā te kapa haka. He tikanga tērā no roto pūmai o Taranaki. No roto I ngā iwi maha o Taranaki Maunga, ka rongo ake I te whiu o te poi, me te tramua no hoki. Koira e tehi kitenga, mena ka kite koe, ka hoki koe ki te matatini o te Kāhui Maunga, te pōhiri tui reira, ka rongo koe I te whiu o te poi, me te tramua no hoki. Koira e taranaki ai tērā pōhiri, koira hoki e taranaki ai ngā tūkirongi I te papatū ngā waiwai. Nō reira ai, he tikanga o mua, no mua mai no, e rā tikanga tuku I ho rātou mā. Ko ai mā ngā kapa hei a tā mātakitaki mā te marea Elijah I rungi I te mōhio, koe nei pēr, ngā kapa ka rewa ake ki runga. Ai, mihi ana ki a koe, I raru I tō tau hononga, engari kāri I rungi te pātai, engari ko taku mea atu ki a koe, ko taku whakapai, ngā kapa ka eke ki te tua ki ngā kapa e whā, ka eke ki roto I a te matatini, ko ngā kapa haka kau mātua ka uru mā ki roto ki tō tātou whakataitanga rere. Mihi ana ki ngā kapa whanake e whakanui ana I enei taonga tāne rorea hine rehia. Elijah, hei whakakapi ake, nā te mea ko koe te toihau, ko koe te hea o te kapa haka o te Kāhui Maunga. Hea o wawata mo tēnei whakataitai ārohe ai nei rangi whakatānei. Hea o wawata kia waiatahia. Hea o wawata kia hakaina e ngā kapa hei nei rangi whakatānei. Ko tāku, kei te pirangi au te rongo I ngā kaupapa huhua o te ao Māori I tēnei wā. Ai, he tau pōti te tau, no reira kaore e kore, ka rongo I ngā nawe, I ngā wero, I ngā hiahia te iwi Māori ki te whare pāre mata. Ai, ka pai tēnā. He oe, ki te tiro atu tātou ki a tātou anō, me pēhea tātou
e whakaora i a tātou anō, mā o tātou tikanga, mā tō tātou reo, mā ngā waiata, mā ngā mahi kapahaka. Mā reira pia e ora i tātou, mā ngā mahi a te whare pāre mata rānei e ora i tātou. Nō reira, me ata tirohia tēnā kaupapa, te kaua noe waiho mā te Pākehā, a tātou tamaiti, a tātou tamariki, te whakatupu ki roto i era tikanga o te Pākehā. Nō reira, kei kotaku, e mea ana, kei te pirangi au te rongo ake i te whai whakaro o ngā rōpū. Māku pēr tana kōrero e whakaoti e hihane ki te rongo i ngā rōpū e kawe ake ana i ngā whakaro nui o te Kāhui Maunga. Koera. Hoi anora, e te iwi, ko Elijah Pue tērā. Ko i hoki te hea o te rōpū kapahaka, o te rōpū e whakahaere ana i te whakataitai kapahaka arohe o te Kāhui Maunga. Ka haere tonu ngā mihi nui a whakaharahara ki Elijah me tōna rōpū e mahi nui nei ki te whakarite-rite i te whakataitai i tēnei wānei. Me te mōhio iho, nāna noi i whakawātea kia kōrero mai ia kia tātou i ngā āhuatanga o tērā whakataitai arohe. Ngā mahi whakarite-rite katoa, ka mihi tonu ake kia aia kia Elijah Pue. Ka te hae te iwi, muri ake i te whakatā poto ka tahuri ki ngā huarere o te wā. Nō reira, kia ita tonu mai kia te karere. Nau mai anō e te iwi, e haere ake nei ko ngā tohu huarere mō apopo. We can take a sip, I love my drinks. Can't have one bottle, gotta have three. But hold up, I think you one of the kind. The special girl that could potentially change my life. Yeah, she's an East Coast brown-eyed Monica. A Marty baby. Oh yes, she was. I fell in love with some Highway 35. They stole my heart, my baby. My coastie girl. I wanna know, baby, if what we have is real. Hope you ain't no cheaters. Yeah. She's a hearty girl from Huarere. Red bands on, and she kind of a freak. Yeah. Wish I could show how I feel for you. So bad that I want you, girl. Hoi nō rei tiwi, koe nā tā te karere i tēnei rā, whakapāho atu ana i rotorua, pōpō, hei reire, hoa mā tūrou, Hawaii. Oh yes, she was. I fell in love.